Pozdrav svima! Mi iz Agencije za nekretnine Novi Dom iz Bihaća u zadnje vrijeme zbog pandemije izazvane koronavirusom imamo mnogo upita o tome na koji način, da li je moguće prodati nekretninu u Bosni i Hercegovini, a da vlasnik nekretnine ne bude prisutan. Naravno da je to moguće. Potrebno je da napravite specijalnu punomoć u državi u kojoj boravite, da je overite kod javnog bilježnika ili notara i da stavite apostile pečat na tu istu punomoć. To vam je internacionalni pečat, znači koji služi za nadovjeru potpisa. Nakon što overite i potpišete vašu punomoć, ona je spremna za slanje u Bosnu i Hercegovini, znači ta punomoć mora da sadrži određene elemente, tačno specijaliziranu, znači nekretninu koju prodajete, zatim podatke vašeg punomoćnika i način i cijenu isplate nekretnine. Kada punomoć stigne u Bosnu i Hercegovinu, ona je znači spremna za realizaciju znači ovog pravnog posla, odnosno prodaje vaše nekretnine. Ukoliko imate dodatni pitanja vezano za ovu temu ili bilo koju temu vezano za nekretnine, slobodno nam se obratite. Hvala.